Irisa singgo ahal makta government job explainer ikonon kurumjeri ngasi chu ma'am gidam ki yamna kanarba government job ki information update ama pudun laksari Indian Air Force na conduct toba Agniveer Vayu Recruitment 2025 ki matang detail explanation tawjarke ma'am na channel sibu nangna thingnebi ori channel sibu subscribe video sibu like amadi share tawraga support tobiramu apply tobagi matama si 7 January di horoga 27 January da last date oigani mai detail explanation galone na ma'am sigi apply tawna link amadi form gi apply to normal link amadi official PDF ki link su ai description da available holamge apply to gi matam ji 7 January di hoga 27 January di last day ni online exam gi matam ji me 22nd March tagi hourani ko hari exam ji age limit ji me upper age limit je 21 years oi ko aduga magi qualification sing ji me 10 pass 12 pass sing loi lai di ko makal lai di makal join to bugi makal ji ahum suri ko aduga ma'am join to bose ma'am ahan bada online test thagani ko online test loraga physical fitness test ogani sid lamjen ke kayawgani loraga medical jida ma'am adaptability test an tawgani ko Air Force ki adaptability test an yawni magi syllabus habatare ahan bada ma'am science subject khan be other than science khan be duga science subject ka other than science ka pun belai ko subject khene ko science subject hairadi ma'am English physics maths ni thadoise duga sida ma'am 10+2 level link ko sija to English reasoning general awareness na ma'am other than science ne ko mogi reasoning and general awareness mogi general awareness ni ma'am raga ko ne ko RAGA sina 45 minutes ki matam video ni science ka other than science ka pula di ma'am physics maths reasoning English amadi raga haitare RAGA mogi general awareness raga na ko ne sin 85 minutes ki matam ni ko akoi isa lawba subject ki matung inna sigi option singje phangdoi ni ko science subject ki oina karam candidate na apply to way ha matam da 12 pass oiba ko 12 pass oiba sida me maths physics english la ropa ko duga overall da 50% yoba duga english da 50 mark yoba candidate singna science subject ki apply to way yagani hamni ko diploma 3 years ki engineering da toroju yare 2 years ki vocational course physics ka maths ka da toroju yare hamni ko english to orju yare duga other than science na karam candidate na apply to ya matam da 12 pass ni ko 12 pass loiraba sigi jo mathakta overall da ma'am 50% yoba duga english da 50 mark yoba candidate sing ogadam ni ko sina trakan ma'am 2 years ki vocational course loiba candidate sing oji ani ko matriculation loir matung da 2 years ki vocational course oiba adu di yani ko aduga sida hangiba exam gi pattern je ma'am airman science subject lord english math science english da 20 question maths da 25 physics da 25 punna 70 marks punga magi matam pigini ko other than science na ma'am raga ga english ka khatani ko other than science raga ga english ka khatani sidadi ma'am raga da 30 lerani du english da na 20 question punna 50 mark ni 45 minutes ki matam piba airman science and other science na ma'am other than science na maths da 25 english da 20 raga da 30 lere ko physics da 25 punna 100 question 100 mark ni ko 85 minutes ki matam pigini ko sida hangiba physics ma'am 11 12 ki level da oiduni ko ma'am ne any government job ki namakta preparation to batar di textbook yearly pass pro lasin bioro ngasina last day ni ko offer gi ma'am ne yearly pass pro je 307 da fangani duga lifetime pass pro lifetime je ma'am 3 years ki ni ko lifetime pass pro je ma'am 527 da fangani ma'am na apply ka banda sangaga TTM ha ko sin na bio duga 12% ki maximum discount phangbiyo ko duga any india manung da toriba exam ma'am gi mock test series adugi jo matakta previous question paper PDF format download to busu yamni ko Air Force angni bayu gi jo loina sida test series loin yauri previous question paper exam da hangi ba question do memory based paper jo loina test series thaba yani PDF on download to bu yani ko yam kana bani ko koine exam da mouse pair ga exam thaba gi mong do textbook sida loina khangau dini ko ado ma'am magi Agniveer gi salary se ma'am ahamada in hand salary 21000 ni second year da 23000 ni third year da 25550 ni fourth year da na 28000 ni ko to magi sahi mari gi service loir matung da seva nidhi vacation na tax free hoba ko 10.04 lakhs muki sang dum pirakani hari ko to examination fee 550 ni for all categories ko form apply to wiji online to godam ni apply to normal link se description da pijaram ge to return je loir matung da physical fitness test to ni physical fitness test ahan baje lamje ni ko 1.6 km ki rate se male candidate sing yona di 7 minutes tang ngam gadam ni female gen 8 minutes tang ngam gadam ni ko sidi ngam matung da second
physical fitness test hajare sidana push up tara tau pigani ko 1 minute ki manungda push up tara sida mayam 10 minutes ki break tang pigini hemni ko lamjen loiraga duga 10 sit ups si 1 minute ki manungda sina 10 push ups si loiraga 2 minutes ki break tang piraga kan test si conduct tawgani hare 20 squats sina mayam 1 minute ki matamni si ju mayam 10 push up loira matungda sidana mayam 10 sit ups si loira matungda 2 minutes ki break ki matungda tawdini ko break ti yam kan pidre ko female candidates की जो 10 sit up ni 1 minute and 30 second ni ko si जो 10 minutes की break pi ni hamne lamjen hek loibaga aduga mung sigi 10 sit up se loiraga minute ani gi matungda 15 squat chu ngamgadabni sina 1 minute ki matam pi ni hai go the medical standard che ma'am minimum da male gi je 152 cm ni ko duga ai phajana hajrake 152 cm ni duga female gi na 147 cm obani ko height ki di yama name ken hadi notice ki khalaga adugi matik channa bani ko duga hearing normal ogadam ni si vision jo ma'am 6/12 ogadam ni ko correctable na 6/6 ta correctable oiba yagadam ni hamni ko aduga permanent tattoo se permitted oide ko adubu tattoo je inner forearms ta aduga tribal tattoos na singba sigumba lairaga di consider tawni hari ko male gina chest ma'am minimum da 77 ogadam ni aduga expansion da 15 cm di minimum expand tawang ngamgadam ni ko mayam na any government job ki namta apply to riba ma di honor riba origadi SSC coaching Manipuri anoba course ama hogdo i ko 6 January dagi mayam class e hourani live class YouTube ta conduct tawdini ko exam manung da any exam tham tam da hangiba subject khudimak maths reasoning English ama di GS ki live class loina basic ti horoga advanced level for all exam singi loina kana na mong mayam sinjara age hariba class asi mayam SSC ki CPO CHSL the MTS railway India manung le selection post phase 13 na chingba exam mayam conduct torokani ko railway ki thabak oigira natragana Agniveer ki oigira CISF ki oigira AOC ki oigira exam mayam sigi loina combine noiba course ni ko GFC ka samani hariba course asi mayam sigi khudong sabje mayam punal phamina si tawgadaba class se mayam SSC coaching Manipuri hariba YouTube channel se tawgani mayam demo lecture sing yang bininga ju aina pijariba channel sigi mayam playlist changbiro aduga percentage ki playlist ta percentage han yawbani ko percentage ki lecture 18 lectures thagat khrabni ko sida mayam basic ki auraga advanced level fo takpani sida mayam na akoina tawriba smart approach ta anoba method sing da holiba sing exam ki approach sing tawriba sing je mayam na nungai te habdo yengbiro aduga isana karigamba hadi class ki matang course ki matang akup marol hena khangbi ningba leirga ju aina screen do hanjariba WhatsApp number sida mayam text tawbiro ko akoina tawriba class se live class ni adubu live class se khudong sadabdagi yengba nang hodre hargadu recorded loini yengba yagani ba recorded lecture se mayam lifetime gi valid oini ko lifetime gi adum phangadoini subject khuding gi separate faculties oja amatang na takadab nate subject ki loina tongan ba faculties subject expert sing loina yawgani ko affordable rate sarakani eduga latest exam gi previous year question paper sing loina yawgani ko aduga khoina ta iba video sing je download to ba yagani class note chu smartphone PDF ta phangani ko syllabus 3 months ta cover tawna bo honagani aduna mayam khudong sari pi riba mayam se lifetime gi validity ju pi duni ko thaba inkhang tawba adudagi adi atopa thabak chathok chasin tawbada khoi gi life ki matam ji ga phangjin ba nungai taba yoruga su recorded che mayam gi khalaga lifetime available ohale ko ade mayam apply tawna ba link Agniveer ji ki exam ji ki matang da apply tawna ba link amadi PDF ki link su ai description da available ohalamage anoba job notification lakpa tamda mayam da matam sana video simjarake ngasi gi di matang si dai tension jarage thank you